Gedin lamka Daily News direct som pakhat March sang ni som ni panga sepkit ni ngai thale en tu zo si chibai simtu pa khoi bai phe chanchin la khomte Tunu Nursing Home in Admission Hong Village Volunteer Eastern Zone in Kisobol Manipur budget sang ni som ni panga le som ni paguk lok shaba apun do inum chanchin kim zo ngai thai tiu Tunu School of Nursing matamul tamin ko tabang nurse jil num te adingen kumsang ni som ni panga ading admission na ki hong tai jil thai ding te hi le class 12 pass in tin bang stream hi le tom pe na 40% apat achung lam te hi ding hi kuma hi le kum som pasagi pat som thum panga ki kal te hi ding candidate A&M qualification possessing te adinga kum bithi kum lo ding hi chule medically le mentally fit te hi thei ding hi ko hi tale posal hi nu mai hi tale lunglu ten application form ahung tung ding tarik som pasagi march sang ni som ni panga masanga office mun la thei ding hi thu chen het binom ten admission department te 9089404207 977423446 le 8414005862 akan chen thei ding hi Tuni March Tarik som pakhat sang ni som ni panga Village Volunteer Eastern Zone thupon ki muina taklat na arambai tengol te hi Manipur Chief Minister Lui N Biren Singh le MP Leishiam Ba Sanajawa to ki thua Manipur pat ku ki zo te tha chimit na dinga ala phudo hi nagen hi arambai tengol PRO Robin Mangang koirak pam in le mi pi laka holim na ku ki zo cha te tha chimit dinga arambai tengol ki phudo ka hi dan ki chen ta kin lagena chule Biren audio link na chungin le arambai tengol te tup le doi ki chen ta ka het thei a hi ati Governor thu pek gola arambai tengol ten chamna do ye hiu chun State Armory pat galwan alak dok teo galwan sang bukwal surrender a bol ma sak diwa hi ati Manipur boina ki patin ko kizo Village Volunteer te defense in umzinga Central Government in Manipur State atosot arambai tengol te panpi zinga ko kizo te thil phut separate administration le Union Territory subboy ago zinguchun Village Volunteer te gal panding akimansa umahidan Village Volunteer Eastern Zone to ponchun atak lang here Infal Valley Based Insurgent Groups VBIG chum PLA KYKL KCP le UNLF ten Myanmar gam sunga drugs akisum don tu na munpi Golden Triangle apat sum tam tak muin Manipur MLA Minister le N Biren Singh to ki thu drugs asum kol ve na nasatak abol uitin le tak lang ui Zigula VBIGS N Biren le a Minister le MLA ten drugs asum kol ve na bola ku ki zote narco terrorist a hi ti thu zo again u hi thil hi thailo a hi tin le tak lang ui May tarik thum sang ni som ni pathuma patin arambai tengol te ma poina in ku ki zote mi zaniwal athatu bikin zaniwal le mi simsian lowin dim na tok zo nunga Central Government in ku ki zote adinga ki vai hom na chom apiek do masang si galwan ki koi thalo dinga hi tin Volunteer Eastern Zone Information and Publicity thupon chuna tak lang hi Finance Minister Nirmala Sitharaman in again na chun Manipur budget sang ni som ni panga le som ni paguk total expenditure crore singthum sanga zathum som guk lagiat hiding hi again here budget ki hop zak dan cho hi le social welfare program ading in crore sangko zanga som ni gotin uma special assistant to states for capital investment SASC ading in crore sang ni boina mona police personnel te incentive ading in Krol sang ni zagiat som guk laguk displaced te adinga permanent a in sak piak na dingen Krol som thum nga le temporary shelter sak na dingen Krol som panga relief operation adingen Krol zakhat le internally displaced person te adingen Krol sagi go ni na hi
KSO TPL len ki pak thu gian na wachun tuni direct som pakhat marit sang ni som ni panga jingkalin cha mo baptist church head deacon pale secretary pa in loisi munaban duty ki chute pau chap piak na le tui don ding e hun thak piak na chongen ki pak thu ka hung pong oi tin ki pak thu gian na wachun atak langwa hi Mar in Puyapat upa ar to na khobung assembly secretary le Reverend Romhing Ling pakung te speaker in election chungchang athasu abol na chun Marin pui lem sakna dung zuin headquarter pui tu ding ki tel na ahung hun kita kumsang ni som ni panga pat som ni pagiat sunga pui tu ding ki tel na ding te hi le president vice president general secretary joint secretary finance secretary le treasurer te hi dinga hi chule nomination form hom dok ni dinga hi le March direct som pani sang ni som ni panga hintin form submit ni dinga hi le March direct som ni sang ni som ni panga scrutiny a hi le March direct som ni pakhat hintin form lak te pik lut na dinga hi le election commission HCLF chairman Reverend Dr. Lalro Sim Songate 9612055348 le secretary Reverend Lung Oi Rule 9856085502 kiang piak ut theidinga hi tin athaso na wachun atak langwa hi Indigenous Tribes Advocacy Committee ITAC Pirzol Jiribam District in Kipak thaso bolna wachun Singapore Mar Welfare in Panpina Cheng Lakhat Sing Sompali Sangiet le Somli ITAC khutin ehung piwa thilpi kung petu Singapore Mar Welfare Association te chungen ITAC ten ki pak thu ka hungen ui gam le nam pen bitna ding amimal ko chum le pol chum apat panhung late chungen ITAC board chun pathian mal somna tam tak dong ding en kadoi saknaw ka hung la no jigo le thilpi man tam takhe gam le mi pi weng bitna dinga lok takama thinge dinga hi tin atu sona wachun atak langwa hi Keithel Manbi Kangpokpi district muna security force te zika civilian mi som nga walin limna atuk banun kumsom ni pania upa lalgo thang singsit security ten akaplop na chungon World Kukizo Intellectual Council WKZIC indemna thuso bol wa hi zito kitonin Kukizo Council KZC le Committee on Tribals Unity ko tu in government to ki ho thak na nei lo zika total shutdown apon zom onung thuk uhin WKZIC thupon chun again here Ko tu in government kiang Kangpokpi SP Manoj Prabhakar asepna munapat chon dok ding dot na bolu chule highway free movement le lalgo thang singsit ki kaplup na chonga government in puki customary dana ngaidam adot ding adot na abolu chu government lamin apompiak lo zikun WKZC in shutdown apong zom hi again here India Ministry of Home Affairs MHA in ahun lo taka highway free movement apon zikin Siat Lam Amanoa, Union Home Minister Amit Shah le Manipur Chief Minister Lui, Biren Singh in Kukite tha chamit na ding agungal na ane yukilat sakna khathin le again ui. India in British te apat zalena gal asat lai kidopi khatna kum sang khat zaku som pasagi apat sang khat zaku som le ko le kidopi ni na kum sang khat zaku som li le ni apat kum sang khat zaku som li le nga Kukite Netaji Subhash Chandra Bose Indian National Army INA alakithupi na tio India government in bangzia ka kihiat lo sak ahem tin le dot na bolo hi Hill Tribal Council Moraine hi sakna thaso bolna chun Moraine pi kinga hi sakno ma hi le tuni marit sarik som pakhat sang ni som ni panga ki pat total shutdown hi highway be pakichi zom pi ding kopi sung wang ki tha kol dinga hi tai je chu toketona kopi sunga kiwai homna na sepna bazar le school munte pangai gola chedinga hi Himalaya National Highway wang duty ki koiding ki khak jingdinga hi ti na to sona wachun atak lawa hi chule ke so churchan porin shutdown thuwa lamka kopi sunga mi pi te kinga he sakna to so bolna chun igam sungu adiaka Kangpokpi district sunga thil sok doilo na le demna shutdown na laki pongchu ki chi pi zom dinga hi Himalaya J indefinite shutdown hi nisi na ne kholte le adiaka council CBSG le exam chum chi jingla ya hi to kitonin lamka kopi sunga wang tu ni ki pat adiaka bazar mun le school mun te ki honga hi Himalaya frontline anu ten meite te to ki zot matna buffer zone te hoita ka duty pojing na lai dingwa hi chule je indefinite shutdown sunga hin
นิสินปอยหมอวันเตตีโลพายกามาปัดหุงกิปูวันเตขาขินตินเจฮีเขาตะกะกิจีปีดิงเฮมีเปียนดิวติปูนูเตซาโบละfront line lama duty te to sot dingin ikichel uiti na to sona wachun atak langwa hi Kukizo Council lapad Henlin thang le chairman Kukizo Council le Reverend Dr. VL Ngak Thang General Secretary Administration Kukizo Council into so bolna wachun Committee on Tribal Unity ko tu te le government official te tu ni chana ki holem theinai lo zikun mi pi te kitugul takapang khom jingding in ka hungchil oi tuni huna ki ho kom ki ding wa hi to ki tonin lemna hung nge ki ne bauma jima sanga chun mi pi te an do thei taka nga ham ding le I thei dan chi tun ki support tu chi ding in ka hung don u hi ti na to sona wa chun atak lang wa hi Kuki Student Organization Churchanpur College unit apat mang chungnung haukip President KSO Churchanpur College into so bolna achun limmin go haukip janhang lamka Task Force 10 Drugs to amat khomo Wecha pa KSO Churchanpur College unita Vice President Dana Kigencho KU organization na Vice President ahi laudan hilchian na ka humbol oi ama hi Vice President Halloween KU organization sunga enroll member mai ahi tu le tu hin kumsang ni som ni palipa som ni panga sunga hin enroll member sang le zathum ni som li langa kaneu zila ka chon ama le panga hi chula KSO te hin nasata ka drugs lam hi ka dodal utokitonin ama hi KSO Churchanpur College unit executive member te to kizop matna ka nei pu ti hilchin na ka hungbol uiti na thosona wachun atak langwa hi YPA Tanvak project le MSPDCL staff te ki thua komin thanga transformer DTR 250 kVA thak transformer DTR 250 kVA thak installation works le LT line AB cables post renovation le expansion bolna cho tu kal sung ki cholin tin kal ki tak su job le zo thing ding ki go hi ti mi pi te hi sakna hi zina sepna su job a hi huna khosunga electric post loi le hoilo diak se sang do theizo si sang do ding ki go hi zi electric post te kelak dok khele asu khak ding atamma ma a adikin geo fiber Airtel fiber cable TV wires te hung sukhading hi zikin zigu la hung khak le YPA Tanvak project le MSPDCL te oi mo mai lawa company le private customer care te thuye sak zading in iki he sak lo ko hi electric post hi kop vek hi zikin tuk mong hilawa agui wires se kha ti te le thei hi I khosung hin khodang hitale electric sim phatna biak pu ji zo le tu ki pat kum som le som panga chanale hung zo ding ging cha kum lo hi zikin ki thu pinan mani pan theina lam che tapang che zoding in iki che lo hi a hoi thei pen sep do hi theina ding in pan la khom che din le iki che lo hi T Michael Lamzathang Haukip General Secretary Thado in P Manipur in Meitei Alliance March Darugate sang ni som ni pangania peace talk anei nawa again na social media viral video ki muina again na chun Thado chuku ki a hi lodan ki chin takin ala hil chin hi chule hun sot takapat Meitei Alliance talk ki ho khom ding tuple doyin a ki nei jing hi ati Manipur Meitei le ku ki boina chunga Thado te akipan lodan gen do na ding in platform ala ki hong jinga tu chunga Thado in P Manipur le Meitei Alliance kinop tu na nei the a umziak ki pak ma hi dan le again hi chule Manipur gam sunga hin gala jinga kumsang khat sapu som ko le ni akuki le naga ki boila in le hatna tak sabji kin Thado te le jiga la chun alapang uye ati non naga tribe Manipur Southern District Churchanpur mar le paite te le jiga la chun alapang pu hi ati kumsang khat sapu som ko le sagi in le kuki zomi boina alom ki thi ati Looking for a fresh new look? Or just a break from the everyday hustle? Welcome to Get In Lanka Unisex Salon, where style meets relaxation. Whether it's a stylish haircut, a soothing spa, or a refreshing facial, we've got you covered. Get pampered by our experts in a space that's all about you. Step in stressed. Walk out confident. Get In Lanka Unisex Salon. Your go-to for style and self-care. Book your appointment today and feel the difference.
tuni merch direct som pakhat sang ni som ni panga jingka lamda gukin Ministry of Rural Development nuya DDU GKW program in aki gomin mi som pasagi candidate a district apat aki sol dok hi zite cho hile skills training and placement program nuya trade guest service associate Bishan hospitality Gurgaon na training dinga hiu tuzin kala wall of remembrance tuibonga thak dona DDU GKW Yasiam program manager block coordinators le candidate sung konte to alanei wa hi 2 financial years sungin candidate som nga le panga DDU GKY in government sponsored training program in alasol tawa candidate bangjat a hemtele placement le sepna mun chum pikin alom taw hi financial year kit phat le DDU GKY 2.0 hung ki launch kit dinga hi ji achu khanglai te laka wang phatna tam tak khung dinga hi ji wang phatna tha sok lo ding in khanglai te ikichilo hi Lamka apat Kangoi Cycle Transport Association apat minthang secretary in hi sakna to so bolna chun achisa tarik gate merch sang ni som ni pangania CSO chum ten total shutdown alapon to kitonin transport in le alakichi pi hi jing tarik company merch sang ni som ni pangania kipat apangai gula lamka apat Kangoi cycle line kitha kol kit ding hitai ji hi kanam mi pi zo sin ala hechi thi tiu ti na thusona chun atak lang hi thuwa ki hit danin tuni ni tak lama chun BSF te chuna gari accident in thina chan hial tut dan thu don hi social media video viral ki mudan chun security force BSF te chu kangpok pi le chango bung ki kala lamthang lamatai thakha in asuma chung te la kamini in thina to ka tam takin diamna atu koi ji thui pon a hi chanin thi be dia muti wang hi a hi po dam lo ki sukhate chu serious theima ma hi un amuna te chun again oi thuwa ki hi dan chun security te hi kangpok pi nu mei pol to kinok tu pang khate a hi ti a hi nu mei chapang dom lo khen jil te hi ti thu le hi chanchin la khom te to no nursing home in admission hong village volunteer eastern zone in Tusobol Manipur budget sang ni som ni panga le som ni paguk lok shaba apon do inum tuni adinga getin lamka daily news ngai thak thaile ye thei ji chan hi ngai tha le entute zo si umnum ni mangpha